This is Mansion 1. Duga ko sige balik-balik di karon grasunod. Ah, sige. Namong Monitor sa man. office dito kay kas. Ay sige mo. Okay. Kita grebek rumah kediaman petinju terkenal. This is Manny Pacquiao house. Bili na to patos. Yes, sir. Off shoes tayo, sir. Wow. Surprise. Wow. Okay. Kita sekarang. This is Mansion 1. This is the first mansion owned by Sir Manny and Madam Jinky. So 2010 po, nung nag-move sila dito, tapos 2020, lumipat sila sa Mansion 2. So, this house has been vacated for 10 years already. Wala kami nagpapuyod there. Pinapayod na sila ng estate and property. Hindi kasi na po yun. Wala, sir. Wala. And this is dining area, kitchen area, receiving area, and then sa likod, receiving area extension. But before that, saka sa siguro ta, let's go upstairs, sir, para Taas ta. Dito sa ilang kama. Ini dapur. Ini yang pertama dulu 10 Area kitchen. Okay. That's the room of Sir Jimwell. Room of Sir Jimwell, the eldest son. eldest. Yes, sir. This one. Ini kamar yang tua. Hah? Anak yang tua ini. Oh, kamarnya. So it's over there. That building at the back is our old office sa Pacquiao Group. Then we transferred na sa... Pindah ke kota. Muni ang kwan glove pa. Yes, boxing glove. Ball. Boxing glove. glove shape na pool. Oh, di enggak sa ubos ya? Kano shape pa na sa iyang swimming pool glove. Ah, oh, ini sarung tinju DP. Ini tempat tidur anak yang tua. Well, Anak perempuan yang keempat. Kelima lagi. ito naman, this is the room of Sir Michael. This is the only room that is not facing the pool area, so on the garden side area, it's the front of the house. We have the, ano pa kami dito, may old pa kami na signature ni Sir Manny. Okay. It's a very old signature. This is actually the first signature ni Sir Manny. So may Pacman. Ngayon kasi wala na yung Pacman. Hindi na ganyan siya mag-signature ngayon. So iba na yung photograph ni Sir Manny. But dati, this is the original. This is the first signature. Kan siya? Ini Yeah, anaknya that's yang Sir Michael. ketiga. Masih unyu-unyu. Kita memasuki
masuk di kamar utama. Oke. Di depan sini ada ruangan bisa menerima tamu. Lukisan pohon kelapa. Makita niyo dyan sir yung shape ng swimming pool area. Oke, So, ayan, it's ini a boxer shape kamar Manny Pacquiao area. di rumah kedua kalau nggak salah, ini That's the rumah dibeli walk-in tahun closet po. Ayan, walk-in closet ni Madam Jinky. 2010. So comfort room, walk-in closet, and then comfort. Oke, this is bedroom ya. Yes sir, bathroom. Bathroom. Ini tempat lemari pakaian semua ada di sini. Oke. Ya, nah ini tempat mandi Manny Pacquiao. Wastafel. Tempat mandinya Sultan. Oke. Di atas ini terlihat kolam renang. Ini sebenarnya didesain seperti sabuk sarung tinju. Maksudnya, kolam renang sabuk tinju. Di belakang sana kantor pertama Manny Pacquiao dan tempat latihan. Ada 2 gazebo di bawah. Area yang luar biasa. Hebat, orang kaya mau bebas. Bisa tidur, Pak. Oh, kalau bisa di pastor, kalau bisa di pwede. Oke. Dapat di kalaman. Area office. Receiving for visitors, drink some wine. Ini foto-foto tinju. Pertandingan tinju. Berdarah-darah. Dito sir, maganda mag-picture dito. Picture siya pa Yes, sir. rin. Sige, sir. Kung pasa na siya. Okay. Picture 1, 2, 3. Okay. Here sir, dito sir, dito. 1, 2, 3. Okay. So, ayan. Jadi gazebo sarung tinju dalam bentuk kolam renang. Oke. President. Ini ada mini bar milik. Haton, Iya. round 2. Knockdown. Pintu keluar. Terus